Musa ba me moache. Agibus me moache. You so our comment. Kwame nyo muntini ye be ye de wo mo pewu. Ye be ye de Ghana for epese ye. Ghana for pese ye punish MPP. Ba ayi ba ko a omudi aba ne se. Mo ba yi. Esa memwo mo hweso mu. Enna mudumoni asi nipa bi so chama wuntu mi hwan ni we ye. Mode kwa national service na mode aba ha nipa no so mode ne kwa no mama ne be wi aye ntehwe enti I guess say governance in political witch hunting bio say there means what is answer mu ya wani tama won jimi de ndie wo mo am party mpanyifo ni bi ka fun oh won de say amu am party fo ni bi ka fun wa mo kan ho sai menti ase sa ultibi ne NDC ni bi ani ntoka bi ha o sa ede we di chirim pa cho de menti ase wo ye bone a wo de mna na bedi je de ba yes edi information am wo no wo pa kire se eye obai fo me pa jo se eyi information mo no wo pa kire se eye wo mo ankrofo ni bi na di amamu oh kwa me siza na me ni abai mu unti kromu ha na NPP for none we are gabby koye na agenze what even irritates is that they are not humble enough gabby here na agenze okohuru na ado anim yi a okodi Asante Bediatuo yente ha na NPP for mpany for koye press conference contract ayede ma wuntumi nyina so onya akwan wa Asante region wa anya ba ko pe ampara so wanye nti NDC for bonebeni aye wuntumi kwakwaji loan for kodo ebro no na NDC e wa ba mu da bi ni enim ya de ne hu ya se bia mo ba ye nkrata o wuntumi kwaji akonta man ne so otu a otu nsu ano no na me ohobi da bi adirija na de nyina ba ya de ya hifie President Mahamadu Konsoso bi aso aban yi nsuso bi aso Kwame na de ye be ye obi a wabọ kro no bia ne mmra bedi no wo de mmra bedi because ya mfa kro no bon titiri kru ke de kro no bon titiri kru a ke bi mu antitira me ya meto NDC enim si hwia NDC enim kro no bo ye ejuma te say ye ni nyansa because ya pen kro no yiye we work like bulls na de atitiri kru eji meche wase yi a nipa bia na omowo ane nipa bia wo NPP amanyoko mu no na de na wo ekoso o ma bem no o mo bonwuso no voluntarily no ene wo mo add information presidential ambition ikura ka ho presidential ambition ka ho jaza wo abokro no anya sika be presidential ambition na support obi na ka ho bi dan so de o ba ya baje wa o de ba ya baje nti wo mo no de wo mo ka no me say MPP Ghana for to Abama because wo mo pesi e pe kwan bi so any MPP for di nyonyo o wa kwame na sa de ne de NDC for ya nya Ghana for mpanche yen that one the do wa nyina ya beka hu bi obi a yenim so abokro no ewia Ghana sika ododo sika no ono afa ba ayi enkofo so se mo ba ya mo nkofo ana o mo stand try mo be gya wo mo nyina ebi kura de wa for man sika si 20% fa de aka no na u 20% de aka no fa ko na do na yes amra na am na de o beta uzu na do na yes amra no
What na chichire to ho. Yeah. Na do na chichire sa amra na to ho se. So ni aban no wos kasamo a. Which me twa bi ne Jáil. Palo no me de me nyintum. It doesn't stand face to face with NDC ideology of accountability. Nti me de nyaya anka omu ntwe samra ne nsan. Uba na mra ne kase ye anu na obeye. So atiate. Nti kwa dubia ho a yemfa mbo go fedame. Omna kwati sire samra no to ho. Na kwa me koyi a titiri. Enne yeti heyi a sabe. Saje mama mfa aduane nto obi a botom. But namum ahunto ho kakra. 2024 by this time. Na Ghana for ho tiachi wo mo. Na Jáil aban penyifo edi. 2023 by this time. Na niema boa ekosoro. Fango mo ekosoro. Na NPP for fum niema te se omo botata. Enen so de ye kono breo. Sidia ehun atitim. Dollar year abafom. Akwame ene kukufuo omu hu bibi. So ene mabunu a omu pejuma bebrebe nyina omu arehwe mu no se aban we be ye adwuma ma omu nyina anya babi agina. They don't believe this government to be corrupt. And there's no evidence there. President Mahamadu Bawumia wakote ni nuanu bole committee se womu mefa aba ai Ghana for niema. Ngana do so betra no mu kotra no mu ye eyi se omu mefa Ghana for niema. Achim brothers omu mefa. No mu throw do home document. Oh, and omu anso sanso fa leaky document no. So you cannot compare President Mahama's government to a year na ye won 8 years actually. We are working for the people of Ghana. It's difficult. But the honest thing is that we are working. And Ghanaians know that. So whenever the difficulties come, Kwame will face it squarely and say it as it is. To have the confidence and the trust of the people of Ghana. So the party for me, benya botre. Obia pa bibia free aban mu benya botre. Enkofo a omama ye emmoa ni epeskatorfo a no obi aboa yen. Unya bibia Tróuble. Aban chechire ye ntechere no 1 year. Unu anya bi na e tena benya bi. So obi abaka na kuma to ne yem na ye de mpaibo ane adwumaden e de akawo mampanyin na tire se de ye be adwuma ne ya create mo ne yetumi afa Ghana fo ne the party fo ne bi no mo nso o motumi ye adwuma because nyina na ye kon ya ye de aban ne bai ayi mami musa adewe the issue of Galamsey enu na say mo ba ye abeye bibia Sham konso pa na no kra no na onabo brand champion kra kase wono be mampani a anasenka aban ye a wosue so go betia enka 3 months no ka wo de yemfa nkase obi anyai any mining activity bia na fe yentu ye boase ne yehye enema mo ba ye yese mo nkrofo no bebre kra so no etu wo beti chama ho ahwan NDC chairman chese ne tu a wo tu no be ko ne ho anwea a wo tu Galamsey sa Galamsey issue e binum se da bi oh ebe ya Ghana ni de wa anya ahye a de boni pa ba mienu tuo e wo ensuo no mu a omu nyina begyan sa Galamsey issue no ebe ta mo lu si election Oba kana niura NPP for betra aban mu 8 years ene ye tu omo ko ne yese mumumra ne ba in the last 8 months, Minister for Lands, when issue gold lines is be
Yaba President Mahamadu sign the concession bia. Ne ya ne say efia NPP for ne President Akufo Addo begu no kurom ha no. Ye prapra. No bi a prapra efin de ye bo no kwado. Obi a ka Galamsey sobo Gyamfi mo party ba ko pe. NDC fo bi o ha wo mo ye small scale. NPP fo bi o ha wo mo ye. Nemom NDC aban bi ama ya ye ko fa forest reserve se farmer party fo no mu tu. Na na do de o mo ye NPP fo ye. Ehun sinsanso ne ye ka ho asemi. Ensu a afese womu no womu ko tutu ensuo num ana ensuo a efa forest afia no ne entimi nko because a block and ye cleaning and komodi a ye di ni free January besi nne Okay FM e ye said ye prapra etia ade bone a na ado mo be ye na nientia MPP for ye no sa ne se ne Galamsey no pese omu jaye o ni o mo pese o mo say no na ye gold board no no asami Gyamfi da no enne gold board ne so aban ni mu a egu o mo ni mu ape no akere wo mo say enye ye ni ade chichiri kuro nya brofo France kasa na do kan ni ade chichiri kuro ana say wasa atade fitaa no enye no ni ade chichiri kuro enne gold board no pese o mo say no that's it ye suspending mine na gold board na say what you say who suspending mine say small scale be jai medium scale be jai e be a large scale so be jai na gold ya mabe 3 months na kuro no enwu ye MPP forward dwim bonni wo butim enya Galamsey no pese jai o ndi kwa me ye tata wo mo say that is adia ye mining district bia MPP ni bia ukura concession what to gold a 1 year reclamation no ye beje concession na firi unsam aban beje firi unsam na 2 wonso so kura no ye be ma wo na mmra bedi ye ti kromu ha ye be hu di ye besi ye be hu de wo mu di bone ye wo mu sai nsuo ne wo mu ansai nsuo ye nyina ye ni be hu MPP mpanyifo tenkran anu omo ya omo agency wo megu President Mahamadu hufin egu aban no hufin ye ba ye Jubilee House obi anto ha o ye Galamsey na ado government na Jubilee House mpanyifo nyina aka ho bi anu omo tu se bi kura ye ka nta na ado fence wall omo tu Galamsey ama nabu so hu enti enye agempa na MPP for dey kan Galamsey no asem gold board do ma target no na number 2 womu fees womu nya ye kon na ye ne minus no ekuntokwa womu tuatia yen sabia womu ye no enya saa ne ye no ye ne communities a womu ye mine nyina di nkomo ye ma womu ti ase se small scale mine bia ne NDC aban ni ntokwa ni aban ka nyina ne se ade a ye tu no nya ho mfafo no ye nya ni yiye wo a wutu a wanya osika ma oman no so ehu nche no ade se a wo mte eben ho ma wo mo ho nche wo se aman na tu nyina di atum se entokrokra na wo mo tutu ho no emua ofa obi ho no akwakotom no wewu ebia enye wo ba ekiranse bia betimi aye wo ba ensi a ya sai no so mining communities a ekuafo nso wo ho wo mu nyina di tum se babia de nedu no ele se ye so anu ne ni yiye enti MPP for agye mboni a wo mu tim no eno so kura to nsuom ena adehye a wo mu wo mining communities nim se within the 8 years MPP for na the concessions ma wo mu mpanyifo ministers DC eni mpanyifo a wo mu di soldier for ta wo mu chi a wo mu tu
ena community kura no enya binye enti obi aye bone ama obi beji hu bre so they understand enti MPP plan a wo mo say wo mo be ye na enka gold board afa no ato sum a wo mo adwe ne say wo mo ye bibi na mining communities no na si wo mo nto aba maye no eno nso enya juma. Look, if you lead truthfully, Ghanaians will support you. President Mahama is leading with honesty and transparency. Ghanaians are supporting him. MPP for the Omo Bayam Mobo Kumu Hasin. See, I shall see. Ndi Kwame, Galamsey Adorye, Yedibobo Bia, and Nanado. Nanado didn't pay for the assessment de Kwadubo. Because a Jumano, NDC 4 years, MPP 4 years. Nembu wa ye abino policy a wo de beto form na betrese who support and I won't support. Brother for no cabinet minister. Na cabinet Jubilee House what mo titiri Galamsey adwuma nyina. Professor Frimpong what no nya cabinet minister. Enya hono obeka say Jubilee House na frustrating no on the fight against Galamsey. Ado mo fi say you dey fear na. We are working. We are working hard. And now no musa dewe. Since you come baby excavators ya paki. Ubeye ni ya ye. Yama concession no kutua. You say we reclamation. Na President Mahama I am very clear say ensure any forest there. Mani pebi yanko. Uko oni soja po bedi. Lands minister so ezem wow, concession, would you Galamsey 160? You be here to accept. You be had your woman concessions 8 years. Woman dear Galamsey. One more buying boy, woman near reclamation, and they ain't mean no food. You be who woman now, woman ding. I want an MPP for baby. Nikwame Adden there, Ebuwoba. I can assure you, sir, a Jumano NDC, President Mahama, or yes, or ye the Abuagana Funina. Yentun tokwa bi anko share Galamsey for say any omo won tokwa. Aban we ni small scale miners in tokwa. Yesi ye niye na di hu mfaso no man no so ani hu mfaso. We a party ni no person ye ban ni a. Kokoje hu krata. Ye be ma wo ye nso no ye niye utu agudie ni yi a kata so. Na di anua wo so. Mayen koso ampa nko ye pum. Kwa men kan no de ntokwa wo mu. Hey, maminya una eko na mayi no so masandi amawo we ntena nipa ya aka o we die hangu ankamo dia odemka wa o guys emire hina eyi yawa fa Kwabena Agyapong so na tu kwan aka so obre me tablet bi acho asoma me ka acho hu ni ba ya onyina o tablet ni ma me o se na ke se media ma we wo so bede me ka daachi Kwame no an ya ba bedu ha ye o ya nyame o da su kra yen nyame na aye nyame na aye na me won story be all the Ghanaian point accurate firm and reliable was it if you give one position to MPP give 2 to NDC faithful Mustafa Gbandi Edges government appointees asemia anything me we dey obi be ka say gina dey so na kan ofa e kromu dey okay fam unya to anu mutua na obi a chem Nyakore na aye. Ofa na nya boni. Am say ananu na. The party 40 ya na ye ma omo adwuma ana come the womo ya ba power. Ana me share wom na.
me tu omu fu se aban foforo de eya na chichiri edin aban so a ohene ya na ote akonya so no nye ohene a waye ade papa bia makuru no uba wana mutu mu ye den ye ba yi for the first time in the history of our country no said ye omampanyia ye appointment na fa ama obia anya de opetuturu ba obia nso akuma aton mu kakra wa pore ho kakra wa obetimi aye wa waku school wa waye adwuma ni ama kakra ta kakra no ena ye beye adwuma ama adwuma ni bia sanso aba ni afa bia ka ho enya ade a aban betimi afa NDC fu nyina anaga na fu nyina e ba ye nso NPP for say a omo say kru afei ena finance minister di nyina akere kom si na udidi 6 to 6 you see a finance minister said did 6 to 3 ni empa chichiri kru ministers a omo ba enyuma a won pese wo munye omunye ntimi enye na ye budget asem a ne finance minister yenso e ade a enyanim se aboa kru no ama kru mu nyina edi hu mfaso entie nyina benya abotwe e de ama party fo no e de ama appointee bi wo ho a ya appoint no we see you ba okwa ontimi mfaw because financial clearance in ho na ebi mu nso wo ho a sabio kasa obekasa kire nipa kra no ebema nipa no akuma atoniyem eno na party fo no nya ena ye ka ho asem ena se obi kotchro se se kuma ejuma ba kuma NPP ni a no ama mienu eya mpa nso NPP fo e ba ye mpanyifo yi ena omo atade ama wo mo ho girlfriend ni ade ena omo aguo party fi a omo opposition party ena omo sawo annex ni nyina na edidi Jámfa so yentimi nya NPP grassroots no mfanto but NDC for no problem ni say babia wo mo tinu mo hu say obi a no akwa contest NPP elections or a public sector worker no akwa contest no aye adwuma de etia omampanyi John Dramani Mahama na se baaya nipa no a oda so te ho no omma ho kwan emma party fo no on the receptionist kura ode beto animu a wo ye party ni na wo kodu company ho na receptionist na muna nanim ene kura na ma party fo bufu ye won krofo a wo mte department fo no wo mu sabotage aban policy ade a esase ye nanka atenetene ni nyina ye ho atoye no wonye because of pese nkrofo pebika as a monibika aban no ho. That is the concern of the NDC people. Sir, and I make a test almost say, so we are watching class MPP ni bi na obaboa no. Ye de ye nchi NDC ye frafra obi ama ne ye. MPP grassroots for no abaye nyanka. Omo ye nuanom. Ye bi kakra e betibi bi ama wom. But see a ten ni as a party for no, cause one more any do a homatin, you do an adjunior namura mua, ye no munamco. Ebia, who see you will be. Also, they are now one crying, oh, ye be different. Ye who were from Nanya Mia Bois, woman Penya Mautumia. Now I shall so say, or man Penny to see or your man Penny Magana, no fire leader of the party. Not what's in the name. I'm a BBI effect. As a party for call ho na wonya asem bi nka nkere wo mo party for call ho ntimi mfa wo mo onso so a enye obi a na betimi afa obi a call there but there should be an avenue for
nkrofo generally cry womuba entities ho to be addressed and told what they need to hear. Oka no question ni pa be ya but anokwere na waka no. But until nka no ofi say obonet modern. That is a conversation. The extra party for this woman to omubo. After any asas 9 months and enough for anybody to give us. And at 2, young party for ni bino obi wo qualification. Na mo nim study ye approach nyema. Oh, aban penny from DC to whatever it is. From CEO to whatever it is. Onya be di penny a na o de ni ye e de amano. O penny pay so obeboa wo a. Then yes so betra Facebook and WhatsApp. No have send the message. Oh, over kwame. Me pay juma. Na over kwame ama we juma. Enya ne ta. It doesn't happen like that anywhere. So who here appointee kwame tamo aye university no. Who here minister. I remember at that time I left the Nyomo. Oh, kohwehwe penny a kotran the office ebi ho 2 weeks. Uba kwa ba na nyame aboa na no pa bi de obetwam no hu a na won so wonya de awopɛ enye easy saa sɛ ubenya nhira why your party adwuma but you must make enough effort party your constituencies your regions the wo hwehwɛ ayi minister kwa no unya no a wo party penifo ho. Oh, Mr. Sammy Kohu Asamati way, but me a friend of Mamiana. Obakwame, yes, I'm one of the Bia. Many a penny, Yamin, every Tuesday, at the party headquarters, or better off free and upper 7. I could do and you time than bear 9. The party need be our problem, Bia, bra. Now, what's all letter amount, and also amount referrals, and also why you call. One time, come Cotton Hobby. Na ye calls Pame, there's other times you can invite party for on a particular social media platform. No ba o degree ben, o qualification ben, o ko school adwuma ben na ope ne afrefe na omo ko hu nipa no. All these ones reduces the tension that we see. And to when you Ebenya butre na wa wohwehwe no na obre. You cannot sit at one place and say o party aba power nti. Yamfa adwuma mre wo fie. Yanye ne saa. Sidi nyina ye cheche party for no a. Say at the end of the day Obampenyin John Dramani Mahama. Ne dis ya ni hunu say Ghana fo be yi. NDC fo nso be yi. Ye chichiri kuro no. Yen ye beko so achiri your party. Cause your party ni hia yen. Te party ade aban ba ye nya wo mu emo mu ntrafi. Enti ade na de kwame eden. Na NPP fo asom eno wo mo so pamete ye be se empam wo mpanyifo. Pam na de. Say emre do say if you don't believe in the government, you don't have to be in the government. Yen transfer no be sabotage the government. I know the ANC. Nti MPP for no yamamo 8 years. Ana mo betra ba mu na mo ye adwe. Ana sabin previasa. Kono bo suban na mo de betra Ghana for. Ene ye ba ye. Ene ye fi be ye adwuma. Eya wo mu bi o mu kasa. Wo mu ye fi say ye ti Ghana ha no mo betra ba mu for 8 years. Mumba tra ha na musu sa Ghana fo nyama na mu chen te se Ghana eye ajanka musu sa ye nyama musu sa ye fika mu pa mu chairman for some the my girlfriends na ye yaba na ye chichiri kuro sa de se fata she kuro mu ha na do mu ba ye Obakwame na do na bete che Ghana for forest e de man party for ne Chinese for so mu nkotu. Meanwhile, go didn't know the cabbage, abrochere, yabaye. Oh, of Akuma Gyamfi. And no aso con Maui. She said the order Ato Forson, Minister of Finance.
otchere gold board. Sika dodo a ade break within 9 months. And can say NPP for cut sense you know former budget. No one be some who say Abraba never boy. Nina no. Saria any woman any munti. Yan yet to Chiriku no mudi atem. Yan yet to Chiriku no more cassa. Mammy now was the other pay. Of an NPP for the man for Matamunia. Mati. That's what I say. Ora Mustafa Bandi. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.